Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengkarai Allah Ta'ala, Pak Ibu, sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah. Ini mana ngangkai Pak Ibu minok mana moyo lapada naula yalin itu matope haji lawiri. Cuma di minerus makadapan nah. Apa penyebabnya? Kapan, di mana? Mencaji rahasia na pung Allah Ta'ala intina nabaca ng anak tay. Maka di pung Allah Ta'ala aina ma takunu yudarikumul maut. Maka di pung Allah Ta'ala, hey jamaah na mas sinurudakan niya na sa pung Allah Ta'ala. Emboy ko nilolo. Tapaham mo ko basa patinja? O tapah? Apa tu nasama pung Allah Ta'ala, hey emboy ko nilolo. Kenro ko nilolo. Yudarikumul maut. Kematian akan senantiasa mengikutimu, kata Allah. Jadi rahmat yang Pak Ibu aja na tailawi na samagi amat yang itu maci okoidi. Oh Ibu, oh besti, amat yang itu maci okoidi. Jadi aja na tailawi amat yang. Wah, ya, boleh malaki pasokan. Ya, ayah, cocok. Mati nih. Ya, kan jadi. Oh, iya. Nalangi kipas salena. Apa? Iya. Cek. Kenro ni gangkan naro. Wan lupa iwi. Oh ya. Oh mesti. Jadi aja na tailaw yang matang ibu na. Pa biasa to jitu makun raya ko masusah-susah ni pakalinon na biasa ni masuadan na makalalay. Ay, ya ko makun ni susay ulag bira man ni matewi. Biasa ki. Jujur nih biasa ki ya. Tapi bunda iya na aga-aga na canggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paguru mi agama ta pa ya kumasusah-susah pakalinwangi angkat mohon tangan kita kepada Allah. Allahumma ahyini makanatil khayati khairan li. Ibuang ya kumay gadecen na papule ya tutungang tapatuka wa tawaffani iza kanatil wafati khairan li. Tapi nayakia ko may gadechen na papuli amate ang ipuang. Ini mani, inilah yang diajarkan oleh agama kita. Tapala ni? Tapala mi? Jadi daw mo na diulangi, di? Kebetulan alhamdulillah ta'siyana almarhum Pak Haji Lawiri Iwan Dewi. Insyaallah besok atau lusa kita bisa saksikan lewat channel YouTube. Biasa mana mau kita Pak menonton YouTube? Oh Pak. Oh Pak. Atin rugi aja. Oh Pak. Ayah semasa Peko cara na tumilos semangat na hindi lagi. Opa. Insyaallah tasya kita malam ini dapat didokumentasikan oleh channel YouTube namanya channel Nukman Besti. Jadi kau menonton YouTube ketik Nukman Besti. Muncul nih aku tuh Pak, insyaallah. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga subbreaker. Pak. Nukman Besti. Jadi apa kata Allah? Aina ma takunu yudarikumul maut. Kemana pun engkau berada, kematian akan senantiasa mengikutimu, kata Allah. Ayat yang kedua yang anak kita baca, walikulli ummatin
ayatin ajal. Maka repong Allah Ta'ala setiap manusia ada batas. Jadi ya tiasa ngi ajal apa? Batas. Yan itu biasa kimakara nadapi na jalan na. Nadapi ni batas na. Iya. Ya kung nadapi ni batas na sa pong Allah Ta'ala. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kung nadapi na jalan purna patantoy pong Allah Ta'ala. De nawat dingi pamaju makoto parode nawat dingi pamundur. Iya na alay na tumatot ta haji lawiri. Tapi we to sukuru pa alay na tumatot ta estas mapanang ka to sukuru na to mate. We tabi pa we. To sukuru ki alay na haji lawiri ang kajancin na pong Allah Ta'ala pa ibu. Apa kata Allah? Barang siapa yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah, baik haji maupun umrah, iya. Maka repong Allah Ta'ala ia ko puramoy na pagkali jaje na oko dua tarhanan na pong Allah Ta'ala. Ang kedua jancin na pong Allah Ta'ala, insyaallah dijamin masuk surga. Dan yang kedua matinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Makanya tawi oba matindog apa? Ya. Oleh mana ni Makkah? Oye tabi pun tayo. Tapas salita lumaka po. Tapas sesekali gitu. Iya. Oleh di. Oleh mana ni Makkah? Oye iya rode panang kana pole tapas salita lumaka. Iya namu umrah. Dia nama kada pong Allah Ta'ala haji pa di. Yang jelas makarai Nabi ta barang siapa yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah, nigi pura palek jaya jena. Dek nama kada Nabi ta barang siapa yang pernah berhaji, dek nigi dah pura lek jai Madinah, makoto por Makkatul Mukarramah dan cinna pun Allah Ta'ala dua surga dan insyaallah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Iya nah, alena jilawir mana punya kasih mai kaya. Cek berubah sisa di sadana. Cek. Tuli na kaca-kaca tu jika pengoperator remonri. Halo. Satu. Ya. Biasa eta papaja bawang apa aku mai. Jadi tanya pa iwe to syukur iro pole umrah, syukur ki. Ya. Iya rode panang kana pole tapas seli talumok kamatiga makin adi panang katulumok kapai. Sekali gitu saya yakin yang hadir di sini to mega mana je duita pak. Iya. Mega mana duita bitaw mi ko pole ki de gage balanca. Kamu ko de. Iya. Ustaz de nato je gaga do itabi pai. Tania to mega duit na lumok ka. Iya. Iya to pole Makkah. Tahu yuk biar kau pengalat Allah namu mega di na tahu tapi kau deh panau biar kau pengalat Allah pak dia nendrong ke Makkah. Jadi aja tepat turunno ya kau deh gaga duit insyaallah. Tania to mega di na lu Makkah tapi iya nah. Maaf pada tu libur bau basat dingin. Cau to ngakak mita. Satu, ya, itu 5 kali aja seding. Iya kipase pada kita ko popang minamba. Tangi pacing-acing kosang. Iro tatudange, iro kipas pance ini taputra, iro matan rewe, tapangurulus tas sewe kain ya pagalarina. Desi seman haja gaganya para saat tadi itu. Oh iya. Tapi pada iya. Oh iya. Cik. Oh iya tapat bawan nih. Iya, Pak Bulukang ya Lena. Ya, kanjanir. Masyaallah. Baik, Bapak Ibu sinan jamaah yang dimuliakan Allah ya, makanya dia makonir. Aja datang kami. Cek. Iya mo sa dingi pagkatay na si Jan nakimati. Ile mo uri pa may kipakatali.
Masya Allah. Tapi pa yung sa di ko pure takala igasa gagaya na tapa maaje si ako pa. Jadi harusnya itu ketemu carame itu pak di gagagangguang sulo aku mataru no si ano signal lanya si Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak namu dega gaduita insyaallah wa ditukino di pangalatala lo Makkah. Mapanang kasas tabi. Ang kasid di paduangan na paguruang ito pandritata. Iya na tabawa riwa Setiap sujud terakhir tak setiap sujud terakhir tak bunda ada takka yuluta sebelum kita ucapkan doa ini dalam sujud terakhir. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Yan na rata baca pa. Maka ito pandritay. De nawad dimati atan na pungal ta'ala. Kalau dia istiqamah membaca doa ini, de nawad dimati atan na pungal ta'ala. Sebelum yuk biyuko tanah Makkah, Madinah, Makkutuparo, Makkatul Mukarramah. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Apa lagi? Bapak. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya. Tatang jalo. Apa lagi? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ustaz, daw mo tukusan niya ko bahasa Arab, Ustaz. Madodam itu tak? What di kay bahasa Indonesia, Ustaz? What di? Artinya na tapake. Puang, taling nga kasi dalay puang barawat di ka kasi lo Makkah, Madinah, Makkutuparo, Makkatul Mukarramah. Allah. Tapi aja tapalito ilila. Iya ko bahasa Indonesia ki de gaga bahasa Indonesia o ko lalan na sampayangi. Apan na bahasa Indonesia ki de na sa sampayangi. Jadi sampai ko icarana lalangati. Ya Allah, talinga kasih dalay po agar saya bisa menginjakkan kaki di dua tanah haram Madinah, Makkutuparo, Makkatul Mukarramah. Allah, tapi ilalangati. Ustaz, wadi kay pa bahasa kani, wadi. Ini mani. Allahu Akbar. Puang, talinga kasih dalay puang. Barawat dengan kasih kulit yang Madinah, Makkutuparo, Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar. Setiap sujud terakhir tapai. Nawat di mati atan na pung Allah Ta'ala. Kalau istiqamah membaca doa ini sebelum menginjakkan kakinya di tanah haramnya Allah. Amalkan ini Pak. Ustaz, malam pelada itu. Angka nga ponco-ponco na Ustaz. Tapi Pak, tangkalingay. Pabesti. Ang kalingay de na ko pakuling itu tasisam tangkalingay iya kami na mapunco na napaguru ang ito pandritata makoy iya ko to suju na ibaca ni padangan na suju subhana rabbil Allah bihamdi subhana rabbil Allah bihamdi subhana rabbil Allah wa bihamdi tapaw ni ilalangati makada puang melo ka lo Makkah Allahu Akbar. Tapahan ni iya ko mo papunco ede tapahangi buntutungan ni puang ilok ka lo Makkah yan ang tapaw tapi ilalangati di ibu baik. Jadi alena almarhum Pak Haji Lawere tau salama Pak Ibu sidang jemaah dimuliakan Allah. Syukur ki di jannah. Syukur ki di keluargana. Justru yang perlu kita sedihkan, yang perlu kita tangisi. Peko gini roya matu. Ya boleh na Lawere, masya Allah. Apalagi umurun almarhumnya. Ikan nabono silang ikaw pong Allah Ta'ala pa.
Maka rin minta, inna amaru ummati baina sittina wa sabain. Umuru na ummaku yaitu antara 60 dan 70 tahun mo koy mi pay. Maka rin minta, iya ko anna ni 10 na taong umuru mo. Tabi itaja man yo to pasangking pole. Nasa makanya nabita iya ko anna ni 10 na taong umuru beneng yase ki ase hey bobo beneng yase ki makanya nabita iya ko anna ni 10 na taong umuruta menuju 70 tahun makanya nabita sangkis-sangkingan na ng ummaku yata. Siya ka ni muruta bang? 60 na siya ka? Oh, 63. Sangkis-sangkingan na. Ini po. Siya ni muruta? Siya ang muruta? Oh. Pada wita tulan relo sangkis-sangkingan. Pantasan mitaw iloyolo. Oh iya. Oh iya, Masya Allah. Iya. Oh mesti. Jadi ako nan ni pulo na taong umuruta. Sadar kita. Annan ni pulo na taong umuruta ng Diyo patulong masampajan di basigi. Hey. Annan ni pulo na taong umuruta di patulong masampajan. Akan ang tatajang. Mangapa kita nyo tulo to di masigi? Nasa nga ang kamo tumato. Ang kamo tumato. Yobi, ang kamo tumato. Ang kamo tumato musoyo. Masya Allah. Agak pimilot tatajang. Nah, aja to sini iyero yang umur 40 tahun, umur 50 tahun, tataja ngaleta 60 tahun, belum tentu. Iyero matewe pa ibu. Ya to iyero sa tantangan na koko kibiri patay mancarama. Maka iklang. Ang kaniklang kanal po, ang kaniklang utotire. Kamana ni? Bapak ibu silang jamayan dimuliakan Allah. Iyero matewe pa ibu tania to malasay mate. Beneng itu malasay mate. Dia naman tadi kepala puskesmas pa dokter. Dia gak tahu. Iyero to matewe tania to malasay. Iyero matewe tania to matuay. Beneng itu matuay mate. May tani mati na tumatotay. Alena kami ng machopan. Tapi taniya tumatuay mati. Taniya tumalasay mati. Taniya to tumatuay mati. Yang meninggal, Faizaja jalum. Maka dari Pungalatala iya romatele, iya ko nadapi ni batas pura kupatan tu ang inasa Pungalatala. Ang kamanan na batas tapura na lagi Pungalatala pa iba. Iya. Melo sigakan roh. Ito na melo silo pilu ya roh. Oh iya. Ayo pilu pa. Salah-salah ka masih. Ako siya pa. Makanya ko ceramah kayo panang katokedo. Iro ko perhatika pa mataku maja. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alina almarhum pa Haji Lawire pa ibu enjo na mati pa. Enjo na mati alina almarhum. Apa tuh disangas tas enjo na mati tapi perjalanan proses kehidupan kita ini manusia awalnya dari alam arwah semua. Ini mana ngangkai hadir pae dari alam arwah dipindahkan oleh Allah ke alam dari alam rahim Allah pindahkan kita ke alam ya moteh dunia. Apa tuh di sana dunia Ustaz? Dunia itu bahasa Arab besti dana singkat artinya. Jadi injo memato tau maito kulino. Degaga.
Karena kenapa? Dunia ini artinya singkat. Dari alam dunia Allah pindahkan kita lagi ke alam. Iya nanon royal ini. Aji lawere iwannya rio pagahalena almarhum. Bahkan dia sampaikan kepada malaikat, maaf aja nak aja terang aja kiburuku. Maaf aja nak aja kasiluan aja kiburuku malaikat. Apa kata malaikat? Re. Jilawere. Re. Anak ta. Keluarga tahu kok kami. Napasi pulungan tahu. Narampeang ya na pung Allah Ta'ala. Nabacakan ya na pung Allah Ta'ala. Seluruh pahala ibadahnya itu dikirimkan untukmu. Cek. Para saat dikubur sih. Parutong aja sadak kuna taruh may eme. Cek. Satu. Oh deto mapilu deto. Iya ma apa siya din na berubah lah. Oye parro sadak kuye pak. Oh deto. Oh iya. Ako mimatiyo ko tumatuwa na. Para wita ko macuwa-cuwa to ni innovation system. Iya ko tumatuwa na pa mo. Mabicara ko nang alin. Nasang iya ko macuwa nito sas. Namu jadi gaga malakala mau matitoy. Tapat-tapangan na. Itu pulo ni tao ngumurulay. Namu nairi man yang mati na kito. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alena almarhum ajlawere we rio paga ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah di alam marsya. Iya. Oleh karenanya tusyukuru ini Pak Ibu. Tusyukuru ya kumate kinalamu kisara keluarga imundri napasi puluh-puluh ang itaw. Masyaallah. Ibu. Syukuru kibu ya kumate kinalamu kisara lakay taimundri. Pade? Syukuru ki. Angkat sa di ngano tamang ko na chuliko. Opa, itabi pa syukuru pagaidi ako tomate pa nalamok kisara keluarga anak temon pa. Oye, napasipulong-pulungan ito. Makanya tabi pa tapakanjaki hubungan talokuri keluarga. Iya. Perbaiki hubungan kita kepada istri, tak sayang iba ini tak apa aja kita sekikan. Iya. Itu gaga orang seki aku kan nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh mesti. Iya ko angka orang seki aku kan nih milau tulung aja taparakai. Bawa yuk kuto jembatan nala sapi. Ya kuna dapi di tangan sokam ino. Tay pa. Dia gagawin itu guna-guna orang seke Pak. Dia guna-guna orang seke. Bahkan salah satu penyebabnya laki-laki disiksa di dalam kuburnya karena dia kikir terhadap anak dan istrinya. Tay pa opa kulingan kipa. Opa. Dan kalingero nasang ibu Bahkan salah satu penyebabnya seorang laki-laki disiksa di dalam kubur karena dia kikir terhadap anak dan istrinya. Jadi aja kita seke Pak. Iya kita seke kang ibu na idi loyolo. Sila kapag di pakode gaga to si pulu-pulu bacang ipat ya bacang ikulhuan la bacang matalele kang masyaallah. Apa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kualena jilawero syukur paga pa ibu. Mudah-mudahan ya ko idi mate pa, idi mate ibu. Insyaallah keluarga tan apa makumuki nalaki Sarah. Alhamdulillah. Nasabaya ko tomate pa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ang kedua nataja tomateta. Aja lawere ang kedua natajang pole kori keluargana. Pole kori di mana nih? Totoi. Yang pertama yang natajangnya alena almarhum aja lawere. Yang pertama adalah doa. Tanya doi. Doa.
Oh, masih laki mesti. Mi cawela da yan eno parroto ni sa dako ni utaro ite. Ang kami matoje tumay na iso je anu salah satu na yan aja na po aja. Sekramilo yagi mi. Bi baja ako katu Islamir ako paleti apa jadi kemudian mani bajar makada anu ako kakan di mata sih na yero maike pura si ipilu si Masya Allah. Ako katu mustaqim paleti apa ya Saramir alam mo kyo koro insyaallah kupau itu kupau yun koparo ni sadap ko ba. Masya Allah. Jadi ia natajangnya alena Haji Lawere adalah doa. Yang utama yang dia tunggu adalah doa dari anaknya. Amboy anak amboy. Oh iya. Hah? Oh tungena. Oh tuan rumah. Jadi tadi lo doang yang itu mau tata. Setiap doanya anak di dunia, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosanya kedua orang tuaku ya Rabb. Luaskan kuburannya ya Rabb. Jauhkan dari siksa kuburmu ya Rabb. Jadikanlah kuburannya taman-taman surgamu ya Allah. Setiap anaknya berdoa di dunia, Allah kirimkan cahaya ke alam kuburnya orang tua kita. Makanya tabi pai-pai. Anak nawijanna keluarga almarhum Haji Lawere. Tayo doang itu motota. Ini mana pai? Iya kolele ni lori pamasin atau motota. Iya tu kami natajang itu motota pai musilan jamaah di belakang Allah adalah doa. Makanya tabi pai tadi dia nata itu. Pai kasih. Tadi dia nata pasti kolagame. Kenala dia jangan kekasih anak si lice. Iya nawi. Iya sabar kina. Ndak lama mi om ini. Oh jam 9 mina maka maki panada ini. Sudah mina. Yang kedua tidur. Tadi dia nata bunda tadi di tempat kolagame anata. Oh ibu. Oh besti. Tapas sikolaga me anata na sabaya mitu anata milo doang ngi mata piwijay na papaja milo doang to tanah dia kana popo tulit telo doang mo pito mata mo iya tu wijay mata pinapapaja milo doang ngi iya ko sila surat tamani bunda sila surat tamani pamilo tandal kamilo doang ngi aja na para tapare sagara le pai iya lagi pai iya biasa lupai kasi dek ko milo doang ngi Natal po pas adik ko biasa mo kanya takiringan to kasi padoang ada ita udah pas ya Allah ada pungi kasi itu iya ko sila suram manipa ada waktunya nanti kita lupa tapi iya ko tomato apa denan kanel lupa itu matote doang betul ayo bu lakai tamilo tandal kami doang ni Oh besti, jangan harap suami ingin mendoakan kita sampai mati, tidak. 1 bulan 2 bulan wadi mau pintar dia kok kamar. Tapi 5 bulan kemudian mau dijaji macan. 1 tahun kemudian mau dijaji bot. Belok kama kutana bunda kira-kira ko pure boting nila doang mo pila to de di mo to makade de na dengan ko de na makanya yang kita tunggu doanya adalah anak kita tadi dia nata bunda tapi sekolah agama anata na sabaya itu ijata akan mendoakan kita sampai mati ini yang pertama yang kedua terakhir nih wih mau parorada nih jasa dakwa iya lari taman nih iya iparangi
Minum ka dulu cina apa pandai? Iya, tabi dulu. Ada kita ko masih sakai. Bismillah. Bismillah. Ya, wah, kanya-kanya sisa di roh. Tapi jadi yang pertama yang dia tunggu orang tua adalah yang kedua adalah aja kinang kata sekek yang itu matata. Tapi dek, aja kinang kata sekek yang itu matata bunda. Jangan. Iya tuh kasih itu matata pawehe. Dia itu kasih nang kana sekek yang iri waktu tak bicu dia nangka. Aja na tak bicu. Pura kira lagi mabene nang kotoki mopi. Tuh itu. Makanya ya kau mata nih. Mata ni tomatoy, lela ni rupa masina tomatoy. Na melo kita sekekang he. Kenro yuta. Kenro yatimu. Nenang kana sekekang itu tomatoy. Dan ternyata yang beliau tunggu orang tua kita setelah meninggal dunia adalah as-sadaqah. Ya. We syukur paga jilawere wannewi. Nasama magi keluarga na jilawere anak-anak insyaallah milo inasi dekat tumatuan na iwan ni mampanang kastas igat tapole pa insyaallah iya ko pura kimatu mata siya pura ni baca padoangang pasti masuk ni dos adakah masuk imatu panadai tari pa iya tu pangatu panadaya ko tanrei moto ki masampaja tangaban ni matu Masya Allah diniatkan atau tidak tetap patuya palan na lokorerin almarhum majilawere iya biasa mana mo ki moto tangaban ni oh ibu biasa mana mo ki moto tangaban ni alhamdulillah aga moto kita me sabi pa na yang manan na to matinro itu itatlo ko pong Allah Ta'ala melalui teme magare to pandritay iya to temewe uere oba hero temewe pa uere to iya na yang manan na to matinro itatlo ko pong Allah Ta'ala melalui teme makanya kencing itu adalah rezeki dari Allah. Artinya apa? Natak begitu pun Allah Ta'ala pa alaran na tu pun Allah Ta'ala ko tomoto teme makana oto na ko teme. Masuna makare pun Allah Ta'ala ya ko pura na ko teme ala na kiwai jenne. Akara. De apo idi ya ko tomoto teme. Biasa lalo de natabuka mata itu teme mato. De natando ki pung Allah Ta'ala pa natando ki pung Allah Ta'ala bunda mesti makara oto ki teme nakopura ni teme mala na kiwai jenne asam paja ki ruan rakang cukup 2 rakaat saja kopura lo indrosi ini meni ada apa nah iya kopure matu tanre yes panadai panada kah panada oh jalan kota oh ya apa menjadi bepana kota matasi tapi apa itu bepana to kota matasi ya kotanya jalan kota pana ya korega panada cantik manis ya korega cantik manis reso bro insyaallah pak pasidakana matu keluarga na almarhum majilawere insyaallah makanya tabi ya romatu bepata aja kinang katataro ko ilalaga tapas sumanang aja kinang katataro ilalo digagunana tuh mawaribawa mi tuh saya terkadang sampaikan ya kotomelo matasia ya ko pure kira-kira makarao si ratu tau melo pole aki 200 untuk apa 100-nya sos nabobokong itu rewa ngapain rewa tuh nostas ampai ku pacawe kimi ku parkir
dia supaya langsung dibuka. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Jadi baik. Tulis sih. Maka dairo to matewe dua tunatajang. Pak doa ngasih bawa pas sedekah. Insyaallah makanya setiap loro kimat Jumat. Tabawa mu kasih duit to matata tapi pun mangi angke 50 sabwe untuk almarhumah to matakku. Insyaallah sampai Pangkat aja tau makara, dek na jaga hubungan atau materi si waktu tuwe. Na sangia na sa kabatang ipata dek na letu. Iya ko angkat makoro, loko may po. Iya ko makara ko dek na letu kabatang ipati ha. Mate na ko gari. Iya ko kupura ko kubacakan na dek na letu. Sumok ko may lepaka. Apa nang kataw? Tau mabarasalan lagi. Iya. Tama barasallah lagi ako lalo kikiburuna sila surangnya, lalo kikaburuna keluarga, lalo kikiburuna saudara se-Islam seiman kita. Lalu kemudian kita memberi salam, illa rauhullahu ta'ala, Allah mengembalikan rohnya orang yang meninggal itu. Iya. Lalu kemudian dia memberi salam, menjawab salam, sampai orang yang memberi salam itu dijawab salamnya oleh orang yang ada di dalam kuburan. Apalagi kau kiringai pak doa ngapai usia jemaah yang dimuliakan Allah sampai. Makanya tahu pak ibu perkara sedekah ini aja kita kata pandangin ting itu sedekah. Ya kalau kita masih nasama karipong Allah Taala tau mas sedekah lagi masa sekali apalagi tau Bunga Allah Ta'ala sendiri poi pak makar tau masih dekai lagi masa sekali apalagi tau seke iko matu tau masih dekai masa sekali kunasang okuya na sa Bunga Allah Ta'ala fayaqula rabbi laula akhartani puang patukan kasih puang hidupkan saya ya Allah sebentar saja melo kakasih masih dekat. Tahu matewe pak, ya ku angka nakikuyawana caliro nakiburu pak. Apa mula niyo di Bunga Ta'ala puang. Palisuka kasih puang, palisuka. Maka dia malaikat melo kumaga. Melo kalisu masih dekat. Maka dia malaikat penyesalan tinggallah penyesalan kata Allah. Iya ko tomate na pa ibu obesti. Iya ko tomate na napagi goray Bunga Allah Ta'ala. Malaka udang ni Bunga Allah Ta'ala palisu ka. Makare malaka melo ko maga. Melo kalisu masidak kawe si kweta na kasi loka masigie. Loka musalay na demuna janang ka kubawa dui bonyo. Ya Allah palisu ka po napakamelo liso yung lawak ko po palisu ka magkane malakay aja na muliso balu lawak mo puro ni na balu lakay mo nale modala tanya mo na lang mabini modala usaha iro selek na usaha na biniyangi pada mo ikaw di ya 11-12 semua. Bapak Ibu sidang jamaah yang dia muliakan terakhir kira-kira kuang kaduita pa 70 sabu 24 50 sabu si bawa 20 sabu lalu celengangi ko ilota kira-kira duit kita pertama mancaji widuita 20 na sabu talu lampak 50, 20, 10 kira-kira di kita pertama kalau lalu celengan 10 mancaji widita 20 na 5 patal lampak 50, 20, 10 5 kira-kira di kita pertama di kita pertama ya jujur nih 5 sabu Ustaz
Mancaja widita 20 na piku 5 lampa pak. 50 sabu, 20 sabu, 10 sabu, 5 sabu, 2. Kira-kira lala celengange pajujur ki pak. Lala celengange ko lota du kega melo pertama pak. Ya. Ya. Mandri. 2 cabu ya Ustaz. Nasabaya ko 50 sabu mele pertama, mapata pa kita lisu. Macam ne pak kita lisu. Betul. Nah ya to na jadi pak. Pura sipil lu kanto. Kalamangan na ipalalo jolo anu lalo na ko jolo lalo piolo yero celengange na pakimakoy nasabaga pak ipilewi duit kami nak bicu eko kanto. Inilah yang akan membuat kita berteriak nanti di dalam kubur. Palisuka kasih puang, palisuka. Ega pakai jepale apalan na duit bonyoy puang Pahala pertama yang diperlihatkan Allah pak ketika kita sudah berada di dalam kubur. Tania apalan na sampajangnya. Tania apalan na puasai. Tania apalan na sedekah. Tapi pahala yang pertama diperlihatkan Allah adalah pahalanya sedekah, bukan pahala sholat, bukan pahala puasa. Makanya orang yang meninggal dunia nailawi lisu ko pung Allah Ta'ala tuo untuk aga wa asaddak melo ka masjidak kapuang karena pahala pertama yang diperlihatkan Allah dalam kubur adalah pahalanya sedekah. Paroni sedekah padena kulle mate. Makuan lo kapung ada seperangarang pak. Tabi milaw tulong ay ako taundang si kamato ko kan ni komilo mo pipale aja na neson sistem eta pak ya. Kusalay kito. May makuan lo kapang pale pawala si parangarang insyaallah. Mudah-mudahan napasiron to gipung Allah Ta'ala. Iya. Magay tatambahi. Tete asirani lewa. Makanya tu ini tuda-tuda miladoh na kicoco itu. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selanjutnya niat kita hadir di tempat ini tumilo miladoh ang elena tumatata jilawiri pa ibu. Tanna podo mana kasih dalongan nang kedampung sinin dari surasana ko Allah Taala amin. Ipalwangi mikiburu na ko Allah Ta'ala amin. Keluarga yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, cucu-cucunya yang beliau tinggalkan insyaallah senantiasa diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhu almarhum Haji Lawir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tadampuri kasih sinin dosa-dosa almarhum Haji Lawir ya Allah. Dosanya yang dia sengaja maupun yang dia tidak sengaja ya Rabb. Dosanya yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Rabb. Dosa Nabi cuy makotu para marajai puang tadampuni kasih sinin dan dosa-dosa almarhum. Ya Allah ya Tuhan kami tahu paga kasih kanjak na tua jilawiri puang maka ega tu pakasian na puang puran itu nalekja tanah harata puang tatarima made cini sinin na pakasian ya Allah
Tapalicu-licu isinin na apalapak kasihan na almarhum ya Allah. Tapancaji paragaraga tapalawang ini kasih kiburu na po. Tapabilayin ipole ko pasesa na kiburu na po. Tapancaji kasih kiburu na teman-teman surga ya Allah. Puan sehari-hari tu wija-wija na salai almarhum ya Allah. Liwat tu kasih na pujin na teman-teman na po. Liwat tu kasih na sayan na duai pajajian na ya Allah. Tapi liwat pita pujin na ya Allah. Lem bani telur pemasit alin almarhum Majilawere ya Allah. Tabimbing wija-wijan na puang. Tapancaji wija-wijan na anak pun almarhum Majilawere. Wija-wija yang saleh dan saleha ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. إياك نعبد وإياك أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.